Iyo ni indirimbo y'agahinda n'ihumure ku babuze ababo n'ibyabo ku itariki nk'iyi y'umwaka wa 2023 kuri iki kibuga niho abarwanyi ba HAMAS bateye urubyiruko rwari mu gitaramo. Ibyari ibyishimo bisozwa n'amarira. HAMAS yinjiye muri ako gace yinjirana amasasa aremereye abisikana n'ijambo kuri uwo munsi HAMAS yahitanye abantu 1200 ishimuta abandi 251 kugeza uyu munsi iracyabazererana mu myobo yo muri Gaza. Kuri uyu munsi Perezida wa Israel Isaac Herzog yavuze ko uyu munsi utagomba kwibagirana mu mateka y'isi. Amahanga ngo agomba gufasha igihugu cye kugera ku ntego zacyo. 7th of October 2023. Tariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 umwaka 2023 ni umunsi utazibagirana kuri jye. Ni igikomere ku kiremwa muntu. Isi yose igomba kumenya ko kugira ngo igere ku mahoro arambye ari uko yafasha Israeli guhangana n'abanzi bayo. It must support Israel in its battle against its enemies. Hagati y'itariki nk'iyi y'umwaka 2023 kugeza uyu munsi hasimburanye ibihe bikomeye kuri Israel. Ibyo nibyo byatumye kugeza amagingo ya iki gihugu kinarutswa n'u Rwanda mu bunini, ariko kugeza uyu munsi kikaba kimishwaho ibisasu biva mu mpande zirindwi zikuriwe na Iran. Iyi ntambara yafashe indi sura ku itariki 8 y'ukwa 10 2023 ubwo Israel yagabye igitero kuri Gaza. Icyo cyari kigamije guhana HAMAS no kugaruza abaturage ba Israel ku ngufu. HAMAS yatwaye ubugwate. Icyo ni igikorwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zishyigikiye mu buryo bweruye. Mu ijoro ryabanjirije icyo gitero, Perezida Biden akikijwe na Vice Perezida we Kamala Harris na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Bwana Anthony John Blinken yashimangiye ko igihugu cye kifatanije na Israel muri ibyo bihe. Young people massacred while attending a musical festival to celebrate peace. So in this moment we must be crystal clear. Abana bato barishwe bari kwishimira amahoro. Muri uyu mwanya ndashimangira ko twifatanije na Israel. Tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo Israel irinde abaturage bayo. Nta mpamvu n'imwe ishobora kuba intandaro y'iterabwoba. HAMAS ntabwo ibikora mu nyungu z'abaturage ba Palestine, ahubwo igamije gusiba leta ya Israel no kurimbura abayahudi bose. Kuri uwo munsi kandi inyeshyamba zo muri Liban nazo zahise zigaba ibitero mu majyaruguru ya Israel. Ibyo bihita bitegeka Israel kurwana mu majyaruguru no mu burengerazuba. Ku itariki y'ukwezi kwa 4 2024 Israel yagabye ibitero muri Syria. Ku itariki 16 kwa 4 2024 Iran nayo yafashe umwanzuro wo kurasa ibisasu 300 kuri Israel. Bimwe byavuye muri Yemen na Syria. Urugamba ruba ruragutse. Ku itariki 31 kwa 7 2024 Israel yishe Ismail Haniyeh, uwo yayoboraga HAMAS mu rwego rwa politike, uwo yiciwe muri Iran. Uko ibyo bihe byakomezaga gusimburana, Iran nayo yakomeje kurahira kwizihorera. Icyakora Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ubwo ari mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye yatanze ubutumwa buteye burya. I have a message for the tyrants of Tehran. Mfite ubutumwa bugenewe abanyagitugu b'Tehran. Nimuturasaho natwe tuzabarasa. Nta hantu na hamwe muri Iran ukuboko kwa Israel tutabasha kugera. Ibyo nuko bimeze muri aka karere kose. Titukiri intama zishorerwa zijyanwa mu ibagiro. Mfite n'ubundi butumwa ku bantu bateraniye aha n'abari hanze bose. Turi gutsinda. We are winning. Intero ya Iran niyo yavugwaga muri Liban. Umuyobozi wa HEZBOLLAH Sheikh Hassan Nasrallah ku itariki 19 kwa 2024 yishimiye aho bageze bahangana na Israel. Ndabwira Netanyahu na Gallant bagamije kuduhungabanya ndetse na guverinoma n'igisirikare. Intambara yo muri Gaza idahagarara, intambara ku gace kegeranye na Liban nayo ntizahagarara. Tumaze amezi 11 ndetse muri aya mezi 11 ashize nta kimwe barageraho mu byo bihe. Icyakora iryo ni naryo jambo rya nyuma Nasrallah yavuze, kuko ku itariki 27 z'ukwa 9 2024 Minisitiri w'Intebe wa Israel yatanze itegeko ryo kumuhitana. Nyuma y'iminsi mike Iran yarashe ibisasu 200 bikaze kuri Israel. Icyakora Israel yitonze gusubiza. Muri iyi ntambara inamaze umwaka, amahanga yacitsemo ibice ndetse bigera n'ubwo urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rushyiraho Benjamin Netanyahu impapuro zo kumutsa muri yombi. Icyakora kugeza ubu baracyashimangira ko zitazigera zimuca intege.
The real war criminals are not in Israel. abakora ibyaha by'intambara ntabwo baba muri Isiraheli, bibera muri Irani, Gaza, Siriya, Libani na Yemen. Abashyigikiye abo banyabyaha, abashyigikiye Sekibi, umwaku, aho gushyikira umugisha, ababikora mwese bigomba kubatera ipfunwe. Mu gushaka iherezo ry'intambara, amahanga akomeje gushyira igitutu kuri Israel ngo ashyire intwaro hasi, yemera inzira y'ibiganiro. Mu bari imbere muri iryo tsinda ni perezida w'Ubufaransa Bwana Emmanuel Macron, waherutse no gusaba ko amahanga ahagarika intwaro yohereza muri Israel. Uyu nawe Benjamin Netanyahu yamuhaye ubutumwa buteye burya. I have a message for President Macron. Mfite ubutumwa bugenewe Perezida Macron. Ubu duhanganye n'imitwe 7. Ariko Perezida Macron n'abandi barasaba ko Israeli yafatirwa ibihano ku ntwaro. Ese Irani yo yabifatiye HEZBOLLAH, HOUTHIS na HAMAS? Igisubizo ni oya. Iryo huriro ry'abagizi ba nabi rirashyigikiranye. Reka mbabwire ikintu kimwe. Israeli izatsinda yagira ubufasha bwanyu cyangwa itabugira. Ariko muzakorwa n'ikimwaro umunsi tuzaba twatsinze. Nyuma y'umwaka Israel iri muri intambara n'imitwe ishyigikiwe na Iran, i Tel Aviv baracyashimangira ko intego ari uguhashya HEZBOLLAH na HAMAS, bakongeraho aba-HOUTHIS bo muri Yemen ndetse n'indi mitwe ikorera muri Syria na Iraq. Hanyuma bakiga neza ku myitwarire ya Iran, intsinzi ya gisirikare ngo nizasubiza abaturage ba Israel mu byabo. David Nzabonimpa, TV 10.